rero igisoda cy'ijuru, igipolisi cy'ijuru, abakoroneri b'ijuru ndetse nka ambasaderi Prophete Habiyambere Martin mwisi mimiko generali mu Burundi, message n'ubutumwa bwihutirwa, intambwe nini cyangwa ntoya, imbunda nini cyangwa imbunda ntoya, politike igiye kugenderwaho, umurongo ngenderwaho, itegeko n'iteka ijuru rigasinya, nuko aba bagabo uko ari batatu, uwitwa Ndayishimiye, uwitwa Ndikuriyo ndetse n'uwo bataziranda kugarika. Harya Nkurunziza yavuyemo, Adolphe avamo, Bunyoni avamo, kandi aba bari bakomeye navuga no kurusha aba basigaye. Harya rero mwebwe navuga ngo kuba murenze umurongo utukura, kandi ibi ndabivuga ndi seriye, biguma byoroha. Nimwe mwakinnye iyi politike niyigiye kubahinduka. Iyi politike iteye uku, yuko mukina politike yo mu mugambwe, mu makungu wapi, diplomasi yo guteza bene gihugu imbere akuna. Igihugu ntigishobora kumara imyaka 20 kigwaye amavunja n'imbaraga sagiye kenya umucanga, ari igihugu cy'isezerano, umuntu wabinyumvisha ntabwo bishoboka. Igihugu cy'u Burundi gifite ivu rimera kurusha iryo mu Rwanda, kikagira amazi meza kuriya. Oyaye Imana ikashyira amasezerano ameze kuriya, abantu bakabyihanganira, abantu bakiyakira, abantu bakigunga, abantu bakiheba, tukaguma mu buribwe. Juya nini amato mwaraguze mu nyanja, etaje murubaka, mwabikije mu Busuwisi, mubitsa mu Bufaransa, hano hose mwagezeyo. Vraiment Rukiri yaravuze, Faustin Ndikumana aravuga, abahanuzi baravuga, uhereye ku bwa Nkurunziza, kwa Hussein Rajabu, ku bwa Pascal Nyabenda, twarahanuye, turavugishwa, turasenga, turererwa, turaririmba, turatazira. Bunaho bigeze nuko mu kiyaya Imana yavuze ijambo ku gihugu Repubulika cyitwa Uburundi. Uhoraho watanze isezerano akavuga Kigoma, akavuga Buvira. Niba muneze ugutwi cyangwa se muteze Imana ugutwi, nukuri bimenyekane, akaba muvugishwa witwa Eliya ngo bimenyekane ko ari wowe Mana. Inda zidahagaza abarundi bazihangane kugeza ryari? Imitima itanyurwa abarundi bazihangana kugeza ryari? Ekaye njewe hano Habiyambere Martin Prophete General, ntabwo ndi gusaba Imana Barabasi nyigire Mana mu buzima burimo imodoka inyunguruza, abana bashobore kwiga, ninkenera kujya mu gihugu cya kure cya hafi mbona iyo tike, shobore kugira ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibyo nibisanzwe. Mugabe ibyo bintu byo gutunga amahera menshi, umubwiriza aravuze umusiguzi mu Kirundi, undinde gukira cyane, undinde no gukena ntiba. Bavuka mu gihugu cy'isezerano bakifata nk'inturi, bakifata nk'abantu wagira ngo ni ingurube, bakifata nk'abantu batanyugwa badahaga. Imana ikaguha igihugu, ikabaha igihugu kirimo byose, mukagaragara nk'imihimbiri ishobora byose, isumba byose, yahanitse ikirere ikadendeza iyi nyanja, ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Igihugu cy'u Burundi cyaratobatowe, abica barica, banyuruza baranyuruza, maraso barayasesa, abiba bariba, babeshya barabeshya, bahanura ibinyoma babihanuraho, bavugishwa ukuri baravugishwa, mu madini bateranamo amagerenade mu ishengero, Pentecote barabyana, uruzi buravuga, indongozi zirarogana, abapasiteri bararogana, igihugu cyose Imana ikibona mu kavuyo n'akajagari, kugeza ubwo Imana imanukanye ubuvugishwa busaba abantu kwihana, barabigararija. Imana izana iyerekwa ribwira abantu ngo nimuce bugufi, birananirana. Abanyepolitike barahaguruka, birananirana, baravuga, urwanga rurabarenga cyangwa se amagambo arashira, birananirana, batera kudeta, birananirana, bigaragambya, birananirana.
uyu munsi wa none se hasigaye iki imbere y'ishobora byose? Nta muntu witwa Yesu dutegereje, twe yaraje twaramwizeye. Nta Mana twizeye, twe yaraje turayizeye. Nta bindi byiringiro tuvuge ngo tuzizeza abantu, tuniringiza abantu ngo babitegereze, tuvuge ngo ibyo byiringiro ni mu bitegereze. Nta wundi muntu tuvuga ngo azaza gutera kudeta ngo aturutse aha n'aha ngo ni mu mutegereze. Nta yindi ndongozi tuvuga ngo hari igihugu naka dutegereje, byose hasi. Ibyiringiro by'Abayuda baragwa, igihugu cyitwa Kanani. Ibyiringiro by'Abarundi aribo Baheburayo bagiye i Siyoni, mu gihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki, aho abagabo basezeraniye niho bahurira. Tureke guhendana, tureke kujyajyana, tureke no kubeshyanya. Barundi bararushye, umutwaro bikoreye ntabwo bawugendana uhoraho rwose. Yesu mubwiza ukuri, umutwaro Abarundi bikoreye oya ntabwo bawuharengana. Bamwe ni muri Tanganyika, abandi ni mu rupfu, abandi ni mu buhunzi, abandi ni muri gereza. Umutwaro Abarundi bikoreye si njye uwikoreye, ariko mu mwuka uyu mutwaro Abarundi bikoreye uwukoreye Amerika. Nta mujenerali nta n'umusirikare warara ku butegetsi. Uyu mutwaro Abarundi bikoreye uwukoreye Abayahudi, ntago bawikorera ngo bawubashe. Aba bazungu bakunda kurya no kunywa, bafite ubuzima bwa interineti idacika, bafite ubuzima bwa viziyo gusa, ukabaha ubuzima bwo kurara ku kirago, bwo kurara mu ivu utagira ibarabara. Gura umuduga wavuga ngo ngiye ruguru, ukavayo ujya mu igaraje, ugasanga nta biciro bizwi. Uyu mutwaro Imana iwutura Uburundi rwose. Kandi Bibiliya ivuga ngo niba ngo ibyo waburanye ari ukuri, uhoraho akumvire. Imana nisanga mbeshya inyihorere, ariko nisanga mvuga ukuri inyumve. Rero ubutumwa nabwira abantu, harya CNDD-FDD ahari izi ko uwayisengeye n'uwayiraguriye biri mu murongo, ari Mbayahaga, ari n'abandi, ari n'abapatiri. Nagira ngo mbamenyeshe ko nagira ngo mbamenyeshe ko uyu munsi nahanuye ku manywa. Nagira ngo mbamenyeshe ko uruzi rwuzuye, kandi ab'i Kanani barajabuka, ariko abandi ntabwo barujabuka. Feruje iratse, abantu bari buyirengane barayirengana, ariko abandi ntabwo bari buyirengane. Uko niko kuri. Ibyo rero by'abakeza reveriye ntabwo ndimo mu bagukeza. Ibintu byo kwiyimika, ibintu byo gufata sava, nashaka reveriye atwara imyaka 1000, nashaka ntazagire n'undi gusimbura, ariko iby'Abarundi bakeneye babibona. Kugundira ubutegetsi gusa tapi ruje ntacyo ushoboye. Nk'ubu nkajya nicara hano ngo ndi umuhanuzi, ni pasiteri, ntashoboye kuvugira ijambo ngo Imana iryumve. Nkicara nkashyushya abantu ngo ndi pasiteri wo kubatiza mu mazi menshi, ariko intama ntazi aho nzijyanye, ntazi n'aho nzikuye, n'uwazintumye tutavugana, ntamubona, atanzi, ntamuzi, ngo ndi pasiteri gusa, mwebwe mukaba ari mwe mu binyita. Haca woga. Iki kinyoma cyo kubeshya Abarundi, kudanganya Abarundi, iki kinyoma cyo kubeshya Abarundi ngo ni mwihangane, jeudi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, hendi. Mwihangane, kila siku, kila jioni, kila murango, mwihangane, kushika vyari. Ni Bibiliya iravuga ngo ndakuruka ibisakazo yaze, ibi ni ibyabizi bigaragara. Je rero nahagurutse nka profete, manuye ku manywa, nicyo kikubwira ko ibintu ari seriye.
ndi porofeti, mbwire umurundi uteze ugutwi, marayika uje kurwana, marayika uje gutabara, marayika ujejwe igihugu cy'u Burundi. Imana y'abarundi ntibayiroze jamais, Imana y'abarundi ntiyapfuye jamais, Imana y'abarundi ntigwaye oyaye, Imana y'abarundi ntiri muri Amerika, kandi Imana yasezeraniye abarundi ntabwo iba muri prison, ntabwo iba Rwatanama. Imana yavuze isezerano. Je simba muri nza, ntabwo ndi umuntu uhanura ngo mpanura ibintu n'ejo mbisubiremo n'ejo nibura nakihangana umwaka umwe rwose, wo nawe ushobora, ariko nawe nagerayo numvise. N'ubu buhanuzi bumaze amezi angahera, maze amezi 6, 3 yari imburi, 2 nyahanuramo ibimenyetso, 3 niba atari 2. Ibyo bimenyetso birasohora ukwezi kumwe kwa mbere, niko ninjiyemo mvuga ngo ibimenyetso sinkibibamuje. Murantunga rero, Imana y'abarundi iriho, Uwiteka Imana Nyiringabo arakora. Umuntu umwe amira ubuzima bw'intara yose ashyire mu nda ye, agura imodoka 20 zizimbye, agenda agura amato, afate nk'imiliyaridi 10 z'idolari, agenda agura amato aho ashaka cyangwa agura inzu aho ashaka, ibyaboro baturanye bajye bamuramya ngo uri umutware, uri umutware, uri umutware cyangwa uri shetani. Buno rero ngira ngo urugamba rubaye rushya, rubaye rubisi, ngira ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Uwo twababwiye, uwo twabigishije, uwo nahanuye, uwo naririmbye, ubu niwe mugiye kwibonera mu maso yanyu, niwe mugiye kwibonera mu maso hanyu. Tureke ikinyoma, tureke uburyarya, tureke no guhinda. Barundi bararushye. Ibaze igihugu gishaka kumara imyaka 10 cyarananiwe kubaka isoko, kandi isoko yinjiza amakori yava mu isoko nkuru ya Bujumbura. Buriya muzi uruhombo mugize, mubure na gwiyemeza mirimo ngo mubwire umuntu nakati twubakira isoko, nushaka azajya avamo bayaguhe kugeza tumaze mu ideni. Mubure no kubwira umuntu atubaka ibarabara urisoreshe. Ni ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Mukundire ubutegetsi bubakenya amagufa bugwaye imvunja. Mana Nyagasani, Imana irihangana. Abarundi b'umutima bakunda abandi barundi, abarundi b'umutima bubaha abandi barundi. Uburundi twari tuzi ko burose demokarasi, perezida bisikana n'undi, nta by'ibiringo rwose. Tuzi ko burose demokarasi ibindi bihugu bizigiraho. Tuzi ko nibura perezida arangiza manda ye, cyangwa yabona nagiye hamazeho nk'amezi nkana akavuga ati genda umva ibintu ntari kubikora neza, mugenzi wanjye nanyakire. Harundi twe tuzi ko bashobora kubitsa amahera mu gihugu cyabo kugira ngo amabanki y'u Burundi atere imbere bayabyaza. None banki barazisahuye kugeza ubwo igihugu gitanga itegeko ngo amashyirahamwe ategamiye kuri leta ngo nabitse muri banki nkuru amahera akunda aboneke. Abantu bose barabategeka ngo nibabitse muri banki nkuru. Ibintu by'akajagari vrema. Abasirikare bagiye muri Kongo murabiba murabariganya, abasirikare bahura n'uruva gutashya nta muwe mwabagirira, bamwe mubagendesha n'amaguru, bandi bapfirayo, abandi baratorongeye, abandi bacomoka igisirikare. Hajya muri kugwanira iki? Muri kugwanira Burundi, muri kugwanira ubutegetsi, muri kugwanira Kanani, n'ijuru muri cye harimo n'ibintu bisiga ubwenge. Ibi ntabwo bivuze mu nyungu z'u Rwanda, bivuze mu nyungu za Kristo watanze isezerano. Muzengurutse abantu ubutayu, Imana yarabahemereye Kanani kubera iki? Ko batabagoye abarundi, mwaretse bakigerera i Kanani. Siriyane ndayishime, mwaretse abarundi bakigira i Kanani. Muzengurukane mu butayu ku bugombe bwanyu. Ntibabacumuyeho ngo babagararije ibyo mubasaba, babatoye 99%.
impunzi zaratuje iyo ziri izipfira izihura abapfumu bagira ijambo, abavangiwe bagira ijambo, politiki igira ijambo, amakungu agira ijambo, hama umuhanuzi asigara inyuma. Ninde muntu usinyira iryo tegeko? Barisinyira he? Ninde muntu wemeje ibyo bintu? Ya ni hehe? Ahari abagabo ntabwo haba ibara. Niyo mpamvu nka general, nka profete, tudahagurutse ubwo ninde wundi wahaguruka? Na bene igihugu batasomye ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo niba mutima utagucira urubanza usaba icyo ugomba cyose. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo uwize azategeka umusozi utabwe mu nyanja. Kereka urenganya, kereka hari ibindi bintu by'amakosa urimo. Indwi n'iby'ubuhanuzi. Nababwiye ngo nje kwimura, abantu ntibabyumva, ndabwira ngo nje kwirukana no kwimura. Rero polisi y'ijuru ishinzwe guta muri yombi, igisoda cy'ijuru gishinzwe guta muri yombi, ntikeneye kumanukira izi ndongozi kugira ngo dutangure n'indi season. Ntabwo twaguma muri oya. Polisi y'ijuru ijejwe gufata abategetsi batigenza neza rwose. Kandi aha niba Reveriyani akora ibyiza urarusimbye, niba Ndayishimiye akora ibyiza ararusimbye, niba n'abandi bakora n'abakora ibyiza ariko niba bakora ibibi ntabwo barusimbuka. Rero ntabwo ndi intumwa y'abantu, sindi intumwa y'ibintu ngo mumpe ibintu impongano nyine, mumpe imiduga, mumpe amazu. Oya, ntabwo ndi intumwa y'ibintu. Niyo mpamvu inzira zose mwanyuzemo narazasi. Nkeneye Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ibindi bizaza nyuma. Uriya mwaka utaha twarasenze yame, n'uyu turi gusenga ntabwo twabihebye. Mugabo ariko ubwo umuhanuzi atagira ijambo, umuhanuzi udafite ubutware, umuhanuzi udafite ubushobozi, umuhanuzi udafite gutegeka, uwo muhanuzi nuwahe? Ninde? Niba ibyo bintu rero bye bitari muri Imana, inkure mu bahanuzi. Kurima nabishobora, afite ingufu, dandaza nabishobora, ndetse n'indi myuga itandukanye. Kunyonga aho sanzwe nyonga umuduga, ibyo ntacyo bintwaye, tegura ndayifite. Ariko rega urungabangabo ni rubi. Umuhanuzi aravuze ngo tuzageza ryari turi mu rungabangabo, mu ruhirahiro? Niba mbeshyera Imana, njijisha abantu b'Imana, nk'ubwo koko Imana ikandeba, neva ari gukora ibyo, ni kuri yari gukora ibyo, nanjye umuhanuzi nkora ibyo, izuba rirarenze. Ntabwo tukwiye gukina Abarundi nk'akabumbu cyangwa akabiye. Koko abahanuzi babakina akabumbu, natwe dukina n'akabumbu. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibyaha. Ibyo bintu byavaho bikajya hehe? Niyo mpamvu rero mu mwanzuro ugomba gufatwa wihutirwa. Njyewe mu gatwe kwiwanje ntabwo ndi buhungu, ntabwo ndi bishopu, ntabwo ndi apotere, ntabwo ndi oya. Uri muri ki? Niwe mpamya w'abantumyeho. Ntabwo Abarundi bari erega ubu duhagararanye ku nyanja itukura. Ntimubabona bambaza ngo none ngo ibyo wahanuye ngo bibi, ngo none duhagararanye ku nyanja. Hano rero ndasabwa kurambura inkoni. Ubu tugeze kuri Yorodani, umuhanuzi bari kumubaza ngo
ni bande harakorwa iki mbere yo kwambuka? Muratora amabuye tuyambukane azavamo ibishinga ntare. Niba rero bimeze uko, ntabwo nta kintu turi bwumvikaneho, nta kintu turi bwemeranywe ko. Ikintu kimwe ijuru ndisaba nka generale, ikintu kimwe mpamya nuko iyi ni ingwano yo mu mwuka ikaba n'iyo mu mubiri. Kandi impamvu mbivuga uko, njye mu bantu barambirwa mbamo rwose, n'abantu twasenganye murabizi, i Burundi no mu Rwanda murabizi. Marite narara mu butayu 100 ariko nkabona igisubizo, naba mu mazi sintahe ariko nkatahana igisubizo, wacuka ukuboko kukavaho ariko igisubizo nkakibona. Ibintu rero byo kuguma ntugapfe ntugakire, ntibihiye ntibipfubye ntibize ntibikonje, ibyo bintu ntabwo ugiye gukunda. Niyo mpamvu ubu rero ko aba batipe n'aba bajama babaye seriye, hajyaje ntabaye seriye, twe tutabaye seriye. Abarundi tuzi aho Imana ibakuye, tuzi n'aho ibajyanye, tuzi ubugingo, agaciro k'umuntu ufite ubugingo. Ubugingo bw'umurundi umwe buraruta itunga rya Reveriyani, ubugingo bw'umurundi umwe buraruta itunga rya Ndayishimiye. Bite byanyu? Umugana w'ingurube Yesu yawuhereje mu nyanja atabajije nyirazo. Mwe mugume mutunga abantu bahona, abantu bahona, abantu bahona. Rega Uburundi Imana niyo hatse itara, profi ku Bugande, profi ku Rwanda, profi Kenya, profi kuri Kongo. Apana mwebwe muri kwa gisereri ingwani. Juu ya nini? Sababu gani? Tugwane. Aho rero utondeka, ushyira ku rutonde, uwimika akanini, niwe ngiriyo. Ndagusabye mwami wanjye, ndagusabye Data na Mwana n'Umwuka wera, cyangwa mwemuyera, Abarundi bari muri Amerika n'abawe, Abarundi bari mu Rwanda n'abawe, abari Tanzania n'abawe, abari Zambia, Malawi, donc mu mihanda yose y'isi naho ntavuze. Ukurikira Imbabazi TV 3 kumva ubu butumwa. Urumuragwa mu gihugu cyawe n'isezerano, kuko nturapfa. Ufite amahirwe n'irijoro wakihana wakizwa, wacireho iteka, sinjye uciraho abantu iteka. Ariko ibyo bintu abantu bazanye byo kuguma bagundira basiga ntibahage, bambara ntibanyurwe, batunda mw'isi ya nk'imbeba. Ni uguhinga itarase ry'ibijumbu ugashyiramo amafuku aruta ibijumbu birimo, usanga umurima wose ari ibitaka bimwe nyine amafuku azamuka. Imana ikaduha Tanganyika ngo ikiro c'indagara hano mu Rwanda kigeze kuranga menya ari 12 z'indundi. Hariya Imana aho mwaretse ngo idimbemo binoge, ishyiremo indagara nyinshi twirire, abana bacu birire, mwebwe mugumye mugundira ubutegetsi, ngaho abapfumu, ngaho kwiba, ngaho kwica. Ibyo bintu ko mwakizi ko Imana yabahaye, mufise ingorane nyabakimwebwe. Aha rero je naruciye marayika ushinzwe kwimura urwandiko, narusinye cyane gose, yimura ubu butegetsi, yimika ubundi. Narusinye nk'umuhanuzi. Ibyo bintu rero byo kuvuga ngo ni mwihangane, kugira ngo nabo n'abantu, njyewe se ndabanze, rega n'abantu nyine mugabo bazigamiye benshi. Uzi umuntu ukuryamira ariko kubwira uti uri kunyica, akagoma akigonera agasinzira, aturambangamiye, si ihwari ntibimuraba, ati ibintu ntabwo bimeze neza, wihangane.
namwe mwihangane ubu bunyoni arimo arumva ibyo arimo n'ibyo yagize n'ibyo yakoze. Rero politiki y'u Burundi irangajwe imbere na Evariste, uwa kabiri akaba Ndikuriyo. Aba bagabo uko ari babiri, navuga ngo izi mbaraga zabo, uretse inyundo y'ijuru igiye kuza igasenya, icya kabiri uretse nabo ingufu batazi aho zivuye zigiye gusenya. Ariko nagira ngo mbabarire ko politike yabo mpamya ko idashobora no kurenga ukwezi cyangwa se amezi, ariko reka tuvuge ukwezi, kandi ibi ndabyemanga kubera ko niba umuntu afite ubushobozi bwo gukura amabuye muri Kongo, bwo gusahura igihugu cyiwe, Ndayishimiye akaba afite ubushobozi bwo gukura amabuye muri Kongo igihe kingana n'umwaka, Reveriyani akaba afite ubushobozi bwo gukura amabuye muri Kongo igihe kingana n'umwaka, n'aba Prime Niyongabo, n'aba Ndakugarikabo. Ni ukuvuga ngo aka kagwi k'abantu batanu bose bafite mu gihugu ibintu bidasora, ibintu bitavugwa, ibintu biri sikirite mu nyungu z'izo ndongozi. Nimumbwize ukuri, washyira miliyari y'amafaranga kuri konti y'idolari ntunyure, zikaba ebyiri ntunyure, bayoboye imyaka 20, inda niba itarahaga, umutima ukaba utaranyurwa, amaboko akaba ataraba amaboko mazima, bakaba bataragirira imbabazi abenegihugu ngo bavuge bati ibyo dushakaga twabigezeho, reka ibisigaye natwe tubifashisha abenegihugu. Ntimwubake ibarabara mugakeza uyu mu perezida wahozeho Bagaza, mukaba ari we mushyira imbere ko ari wakoze ibyiza, mwebwe mukabibura, mukavuga ko mwatowe 100%. Abo bantu babatoye 100%, bose ntawe ugira umuyaga nkuba. Aba babatoye 100% ntawe ufite amazi. Aba babatoye 100% bose ntawe ufite uburyo bwo kwivuza imbwa imuriye cyangwa no mu buryo bumworoheye. Aba bantu babatoye 100% bakaba batasuma ikiro cy'inyama kikagira mu bihumbi 60 by'amarundi, ikiro cy'ibiharage kikaba muri 18. Ubuho n'isoko yo kwa Siyoni yahakijwe, ariko ngira ngo ahahegereyeho hahiye, niba atari yo yahiye. Bamwe bari kuvuga ko ari isoko yo kwa Siyoni yahiye, abandi bakavuga ko ari ahahegereye. Murambwiza ukuri, aba bantu cyangwa aba bagabo 9 gukurikira dutegereje n'icya, ikizibonekeza n'icya, ikiri bukorwe n'iki, impinduka twiziga niya. Nukuvuga ngo umurongo bariho, connection barimo, amatware barimo, umengo sabarundi. Koko hari n'igihe uvuga uti naribye imodoka nziza ndayigira, abana bigaho shaka, ndajya ndambara uko shaka, njyaho shaka, mvaho shaka, mugabo aho bigeze reka n'aba bantu niba none abajijishe mbereke ko yenda ntabiba. Habura umutima n'umunsi umwe w'impuhwe cyangwa ikigongo. Nukuvuga rero umuvumo ubariho, akaga kabariho, inyatsi ibariho, amagi abariho. Iki uri kubagenza n'uri kubahiga n'ikiri kubirukankana imbere y'ishobora byose. Mwarenze umurongo utukura, ndabigarukamo kubera ko hano CNDD-FDD umugambwe isura wereka bene gihugu mu rurimi sibyo bikorwa. Imbona kazoza, erega umbwiye ngo tuzajya 2040, nahera uyu munsi. Niba mwaravuze muti imodoka ngizi zirashoreranye, zigiye muri Kongo, zikuye amabuye aho ziyakuye hose zirayashoye, nimumbwire muri iyi si igihugu gikopa ubutare. Ubutare ni imari,
amabuye y'agaciro n'imari, ahubwo ibihugu biguha avance mbere byo bigacukura byiyishyura. Ariko urumva umukuru w'igihugu aratinyuka Evariste Ndayishimiye ngo amabuye barayakopye. Ibindi ntumbaze, impunzi zigeze ziteza akaga cyangwa ziteza ingorane. Impunzi mu mahanga upfiriyeyo nta bindi abaza, murica mugakiza. None abarundi mubazengurukane ubugaragwa, hajya nibungahesha. Abantu basomye Bibiliya kundusha murambarira ubugaragwa Abisiraheli bazengurutsemo, bakabuzenguruka bajya ngo ubwitwa Azini, ubwitwa hehehehehehehe, bazenguruka. Ntabwo mubona ko muruhishije abarundi imyaka 20? Vrema bagenda imyaka 40, ibirenge bibyimba, abantu bapfire mu butayu, abantu barimbukire mu butayu, muhagaze mu nyungu zanyu, mu byubahiro byanyu. Ubwo rero njye nafashe umwanzuro nk'umuhanuzi, fata decision nk'umuhanuzi, ibi ngibi ubugingo bwanjye n'umubiri nkabisheta ku bwa bene data. Igihugu cy'u Burundi Imana ikirokore. Hano si Imana ahubwo ndi gutegeka, ahubwo ndi gutanga itegeko ijuru rimanuke gufata ubu butegetsi, kandi mujyanwe mu butabera. Ibi bintu mubikurikirana, koko ibi bintu mugomba kubiryozwa mukabikurikiranwaho cyane, kuko nta muhanuzi udafite ijambo, nta muhanuzi n'umwe ubaho w'inganzwa, nta muhanuzi w'inganzwa. Sindi inganzwa y'umuhanuzi, bibe mu bantu cyangwa mu bintu, sindi inganzwa. Yesu yarambohoye cyane rwose. Rero aba bantu bose marayika ufata ubutegetsi akabukuraho, sago mubwira ngo unyuraha, oya, igisoda cy'ijuru cururuke muri operasiyo y'ijuru, mu buhinga bw'ijuru, mu bushobozi bw'ijuru, bankurireho iyi guverinoma yose. Noneho hasigaye abarundi babashyiriraho guverinoma iri bajyana i Kanani. Kandi ibyo mbitegetse nk'umuhanuzi, nka Eliya mbwiye cyane, mu gihugu kitari n'icyanjye rwose. Ariko koko nta karimbi nta mbibi, koko Imana yahangabije zenguruka igihugu. Uyu munsi iyashu rikaba ryaraguye hariya, uruzogi rwo mu gusenga rukahatakara, kuko nicyo gihugu nasengeye menshi. Nkarara mu mazi, nkarara mu bikuru, nkarara mu giti i Burunda, nkarara ku karago, nkirirwa ku karago, nkagenda n'amaguru, nkagenda n'umuduga, nkagenda n'ikinga. Aha rero ibyo bintu uhoraho abyibuke ko ntarindi guhamba imbwa cyangwa ntarindi kwenga iminyaga. Niyo mpamvu mvuze ngo excuse me, pardonne moi, Mungu wa mbinguni, ururuka ukora ibitangaza cyane rwose. Rero aba bagabo nkeneye ko Imana ibafata, kandi ntagire umuntu bacika n'umwe, kandi ntagire umuntu ukwepa cyangwa ngo ahunge cyangwa ngo agire andi manyanga. Oya, marayika nanjye azabanyereka bafite ambwira ati ngaba hatabuzemo n'umwe. Nibwo abarundi bazavuga bati mu isi Imana iracyavuga, Imana iracyakora, Imana iri mu kazi, Imana ihimbazwe ishyirwe hejuru. Niko n'abandi bayobozi bazabasimbura batazigira ibyigenge n'ibyigomeke ku Mana. Aba bagomba kubabera isomo n'akarorero n'ishuri ryo kugira ngo abasigaye mutazagwa mu ruzi mugwita ibizira. Mwami Yesu ndagushimiye, niwe washyigikiye akanwa k'umuhanuzi. Kuvaho ugendaniye na Eliya, ugendana na Elisa, ugendana na Musa, ugendana na Samweli, ugendana na Yesaya. Uyu munsi uri kumwe na Profete General Martin. Nanjye ndagushimiye rero, uvugishijwe ubutumwa wanyujijemo, abo mbwiye bumvise, kandi abo dusabira bakiriye. None mwana, itegeko n'iteka twe turarisinye nk'uko ijambo ryawe riri guturekurira.
nawe rero operasiyo yawe itangure, ibikorwa byawe bitangure, ishyaka ryawe riranguruke. Tuvuze Data na Mwana n'Umwuka we ku buzima bw'abarundi. Tsinde Satani na Shitani, umwigisha n'umwigisha twuzurizwa imbere yawe. Turinde Tobiya na Sanibalati mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.